Jompu Jalawa Bustang Lok Sabha no tuye kaisa nangkungmani achuk laikha BJP IPF ti Tripura motha kaisa jorawo BJP Tripura motha kathalaya angtongmani yagulo Tripura sano mo thangnani hinai Tripura sani ekor sainungma bai tabuk kathalayai buskangni Lok Sabha election no BJP no kaplai khainani wansungmung bai BJP Tripura motha IPF ti kaitham kathalayai Jompu Jalawa kaisa nangkungmani panda achuk laikha o pandawa manjakha amchani MLA Biswajit Kolonya karibo juta-juta bodol ni adong rokbo Har tini tahun ibadah yoro pandak saja ni. Saya hambai, sini media rokno, sini Belbari, Gobindo Hall, obo, ojago sing hen hai kaisa jutho, koksal le mung panda, oro hai supai kya sini BJP ni, District Secretary, tai sini am sini no, Honorable MDC, Barang Ganesh, tai sini beri mothani. Vice Chairman, tai sini Mongdol ni tongo President, Secretary, tai Tripura Mothani Block Committee ni tongo President, Secretary ro YTF, jotono milai sing tini o panda khaileka. Tai tini jeng actually sini agenda kaisa no, sini o 12 ta korjolabo, duita subdivision tongo, kaisa jiranya subdivision, kaisa sini Jompujola subdivision. Mia angke sing Jompujola subdivision ni 17 ta bisinati sing khaija. Tini khe sing o Belbari amsaini, jesin 12 ta BC tongo amno tuyi jo tho sing BJP IPF ti Tripura motha milewino chini bas kangni je nirbachon 2024 ni Lok Sabha election obo sing je tripakhik chukti man yagolo je thangnai 2 tarik march je BJP IPF ti Tripura motha bo jaga election khamani yagolo sing jotono purbo ason bai poshim asono kaisa chini poshim asono ke chini prakton mantri prakton mukhyamantri Borong Biplab Kumar Devji bo tini phaina tongmani sokpailia bonojeng bipul bodo khai kaplai khai rohnan bagino tini no o je achok laimani je koksab lai pandani main agenda atta kaisa chini purbasono chini Maharaj Deborma chini Bubagrani bai ebong soyong je ras bongshoni je thui je 186 number ni besar ni manusan bo born bongso parampara chini hanino bini buthoi sing mohai tini kapal kaham hain hai ching kipil manpi kani sing wan sogui nai mano an bagi duita je kendro no kabang put taka jotin margin kabang bai khe jitinan bagino ini jaga joto jaga no tini chini jotho ekta committee ba meeting chollai tongo ar chini o takar jolao bo ching omono chesta khale tongo highest margin bai khai ching Biplab Kumar Devji no sing kabang pure pass khai ronai obon chini tarike ebong bas kan dino sing o je alliance hai ka chini je accord no chini je Delhi wo je ching accord khai ka mani daki implement khainen bagino sing jotom chai lokja tam BJP jomjati huntu tam IPF ti huntu tam Tripura motha huntu karon kasi accord je kabo Tripura se accord obo tin bubag nan thruti ka ebong sing bas kan dino mo nasigino sing bas kan dino ba ko thani ni ching dino koksab mo pandawa sing koksab ja Ombo thayo khajaka. mo ka Belbari ni je Gobindo Hall o Gobindo Hall no tino o panda sangko jogi achin tak se koimung tongo ba saklai mung tongo sing dino mo koksab la kha je bas kan 8 tarikh o chini khumulungono kaise mega hekai gathering angnai je gathering ching Tripura juni itihas sing create khaine hinino o jaga sing kisa constitution sai lekya o bas kan bo haino sudo east ni jara sing surut jon Tripura sarok simi Tripura simi west ni joto mili huino o khumulungo khumboya academy o khaijak na abo further tab information rok manai ching bubagra ba join ni kaisa borok press meet khaine ni ko so komotini advance ko sa